Hello ruperang sakantikun sakswa sample til formula chinelona ruperang dalni tarik ko niangna dalni tarik de 21 3 months 2025 mo daude nasimangna mijalode first to the house repeat ribaplaya 92 second ode double 6 khalamo daude nasimangna second ode namen success ongja jok first to anga nasimangna two ending de matnion kuamo de daude nasimangna dalni house aro ending rangko anga nasimangna rabenga je mandian nasimang first ko rana skingasem angni face to face chi napangi nasimang sandiangi rana gata mangenmo nasimang ni profile chi napangi mang nimang nasimang rana gata managenmo mijalode nasimana face to face cho anga nasimana 9 mung 2 ko na house ending de ending de 2 mung 0 ko namo yan nasimana 92 direct khala pasakobade nasimana anga face to face to namen salam basobade success ong imana basobade manjamo jibongbo nasimang face to face to de anga nasimana dingthang daki rabaramo nasimang khalini naskode angni face to face ri angimang jemandian angna khasa dakchaknaska nasimang follow kai doni bumo derperang dalni house ko anga nasimang na rabara nasimang khalini nakta managenmo dalni house de nasimangna 3 ko mana 3 ni value de 8 mo ending de nasimangna 7 mana 5 mana mo daude nasimang unicorn jemandian house aro ending unicorn thari khalna gitaba mangen jemandian ending ranaska jemandian house ranaska barangle mangen moskhangpa nasimang house rana ko de 3 mung 8 khurabo jemandian ending ranaska 7 mung 5 khurana gata managen moskhangpa nasimang uniko 83 38 taki khalchengbo 75 57 87 78 53 35 37 73 85 58 de daude nasimang uniko mungchigini thari khalna gata nangen uniko nasimang thari khalna ta managen mo ruperang dalni pial number ko anga nasimangna mungbonga select khabamo basabade second ba salgani joljol rangba khalaya nasimang khalini na khusyongode khalini na gata managen dalni second ni pial number ya nasimangna 11 00 33 77 88 ya mungbo ko nasimang raini nata managenmo ruperang unikode nasimangna angni isapni gita double 0 mo daude angni sapni gita de ya double 0 ko raini bo ya double 3 ko raini bo mo de daude anga nasimana direct number ko ba onatken dalni direct number de yan nasimana 21 20 23 27 28 mo ya kon rana gata managen mo skhangpa nasimang uniko rana khusyongode ya 21 khura inibo aro ya 20 khura inibo ya mungani ko nasimang na onatingamo daude nasimang khusyongode raini nakta mangen direct number uniko daude hit number ni ko anga bon khami onatken mo nasimangna
dalni hit number de dalni hit number de yan 7 house tu ni khong ono mengbong ra ba 71 73 70 10 78 ya khura ini bomo repen ang uni khode na simang nga ian hit number direct number na simang na onatrong ya na simang khalini na khusyong ode mangen hit number ode ang na simang na 73 ko natinga aro ya 10 ko natinga mo ya menggani ko na simang khalini na khusyong ode khalini na kata managen pasako bade na simang na antiu beta basarang de second oba namen success ongi man nga mo mijal mangmang san na simang na success ongi ja te dalni video de rangsan ispa sakanti kon mathela